où en sommes-nous avec la situation de Ebola en province du Sud Kivu. La santé est prioritaire, bien sûr, que nous sommes résolus à trouver des solutions. Imaginez-vous l'importance avec laquelle nous nous accordons à cette situation. Il est vrai que vous faites déjà un travail énorme et je vous en remercie, je suis très reconnaissant. Mais je pense que vous pouvez faire mieux, vous pouvez nous aider encore davantage pour pallier à cette situation. C'est pourquoi nous avons besoin de tout le monde. Je remercie aussi nos partenaires pour leur engagement. Ni muri Sud Kivu cyangwa Kivu y'Amajyepfo ahabereye inama mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abayobozi b'iyi ntara Kivu y'Amajyepfo bakomeje gushimangira ingamba zo kurwanya icyorezo cya Ebola kizwi nka Ebola virus disease cyangwa EVD. Kuwa 30 Nyakanga bwo n'ejo hashize nibwo guverineri wa Kivu y'Amajyepfo Patrick Busu-Bwangwi yayoboye inama yahuje inzego zinyuranye zifite uruhare mu kurwanya Ebola. Iyi nama yari igamije gusuzuma aho ibikorwa byo guhangana n'iki cyorezo bigeze, kureba ibibazo bihari no gufata imyanzuro yo kurushaho kurinda abaturage. Muri Kivu y'Amajyepfo Ebola imaze gufatwa nk'ikibazo gikomeye, wasaba kwibaza se kubera iki, ubundi ni izihe ngamba zafashwe, se abaturage bakwiye kwitwararika gute mu biki. Nibyo tugiye kureba, ukanibaza ngo se ubundi Ebola bimeze bite bundi yaranyine muri Kivu y'Amajyepfo. Guverineri Patrick Busu-Bwangwi yavuze ko guhuza ibikorwa hagati y'inzego zose ari ingenzi kugira ngo haboneke uburyo bumwe bwo gukumira no guhangana n'iki cyorezo. Muri iyi nama harimo inzego z'ubuzima, inzego z'umutekano, abafatanyabikorwa mpuzamahanga n'abahagarariye ibikorwa by'ubutabazi. Baganiriye ku buryo bwo gukomeza gukurikirana uko icyorezo gihagaze, uburyo bwo gukurikirana abantu bahuye n'abarwayi, kongera ubushobozi bw'ibigo nderabuzima no gukomeza ubukangurambaga mu baturage. Ebola ni indwara iterwa na virusi ishobora gukwirakwira binyuze mu guhura kw'amatembabuzi y'umuntu wanduye ndetse n'umuntu muzima. Bimwe mu bimenyetso byayo ndakeka abantu benshi mumaze kumenya: umuriro mwinshi, kubabara umutwe, kuribwa imikaya, kuruka no gucibwamo ndetse no gucika intege bikabije. Abaganga basaba ko umuntu ugaragaje ibimenyetso kandi akaba yarahuye n'ahantu hari iki cyorezo yihutira kujya kwa muganga kugira ngo asuzumwe hakiri kare. Sud Kivu cyangwa Kivu y'Amajyepfo ni imwe mu ntara zigeze guhura n'ibyorezo bya Ebola mu bihe byashize kandi ifite imipaka n'ibice birimo urujya n'uruza rw'abaturage. Ibi bituma ubuyobozi bw'intara bushyira imbere gukurikirana uko abantu binjira n'abasohoka, gutoza abakozi b'ubuzima, hari gutegura ibikoresho byo kwita ku barwayi ndetse no kumenyesha abaturage uburyo bwo kwirinda. Abayobozi bavuga ko kwitegura hakiri kare ari byo bifasha kugabanya ibyago igihe haba hagaragaye abanduye. Mu kurwanya Ebola, leta ikorana n'abafatanyabikorwa batandukanye, abo bafasha mu gutanga ibikoresho byo kwa muganga, guhugura abakozi, gushyigikira ibikorwa bigiye bitandukanye byo kuba bahangana n'iki cyorezo cya Ebola. Abaturage basabwa gukomeza gukurikiza amabwiriza y'inzego z'ubuzima mu gihe hagaragaye umuntu ufite ibimenyetso bikekwa. Ni ngombwa kubimenyesha abashinzwe ubuzima ndetse bakanarebera hamwe uburyo
bakemura iki kibazo, cyane ko nyine iyo kititaweho icyorezo cya Ebola birangira kibaye ibintu bikomeye cyane, ndetse abantu benshi bakanahandurira, ugasanga no kuba bakirwanya biragoranye cyane. Abaturage kandi bakangurirwa kwirinda gukwirakwiza ibihuha no gukurikiza amakuru atangwa n'inzego zifitiye ububasha, cyane ko muri iki gihe bitaba byoroshye, habaho inkuru nyinshi z'ibihuha, buri wese atangaza ibyo yumva ashatse, ndetse ari nabo bakura nyine babwira abaturage ko bagomba kwirinda ayo makuru atangazwa n'inzego zitari za leta cyangwa se izitari inzego zibishinzwe, ku bijyanye n'imibare y'ababanduye, imibare y'abarwayi deja bitabye Imana, byose babigirwa inama yo ko batabyitaho. Inama yayobowe na Guverineri Patrick Busubwangwi, ndetse mwanumvishe ijambo rye igaragaza ko ubuyobozi bwa Kivu y'Amajyepfo bukomeje gushyira imbere ibikorwa byo gukumira no kwitegura guhangana na Ebola. Nubwo iyi nama yibanze ku guhuza ibikorwa no kongera ubufatanye hagati y'inzego zitandukanye, ari intambwe ikomeye, intambwe zizakurikiraho zizashingira ku ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro yafatiwe muri iyi nama. N'ubundi umva ko icyorezo cya Ebola kiracyahangayikishije hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Rero ni inama ubona ko abantu bagiye batanga ibitekerezo bitandukanye, ndetse murababona abagiye batandukanye bo muri UNICEF yari ihari cyane, kumurumva niba abafatanyabikorwa mpuzamahanga bagenda batanga ibyo bitekerezo. Ubwo harimo n'abo muri Loni, harimo abaganga, muragenda mubibona cyane, impuguke mu bijyanye no kurwanya ibyorezo, indwara z'ibyorezo, cyane ko nyine baba bagomba no gufatwa bakaganirizwa, ndetse baba banafite byinshi bazi kuri izi ndwara, cyane ko nibo nyine n'ubundi baba birimo, nibo bavura abarwayi, nibo babitaho, nibo bazi situation yose uburyo ibintu biba bimeze. Ubona ko ari ibintu byiza. Murabona UNICEF irahari, ndetse ubwo na UN bihari kugira ngo ibintu byose bigende neza. Ubwo icyo nakubwira ni uko dukomeza gukurikiranira situation ari uko bimeze. Ubwo nukurikira hano mu kaye n'imibare turaje tuyikugezeho 5 kuri 5 y'ubuho iyi Ebola igeze ara muri Kongo n'uburyo ibintu bimeze. Icyo nkubwira ngewe nuko nagushimira cyane, ndetse nkabubwira ngo kanda subscribe aho turayikanda, aho wayikanze turagushimiye cyane. Komeze ubane natwe mu biganiro bigiye bitandukanye, ukande like, share, usangize inshuti zawe, ndetse unaduha ibitekerezo aho muri comment section kugira ngo tujye tubana neza, ndetse tunamenye ibyo wifuza kugira ngo tuguhe ibyo wifuza kuba wakurikira. Reka ngushimire cyane, komeze kugira ibihe byiza kandi weekend nziza kuri mwese mukurikira ibiganiro bya The Quick Times News. Où en sommes-nous avec la situation de Ebola en province du Sud Kivu? La santé est prioritaire, bien sûr, que nous sommes résolus à trouver des solutions. Imaginez-vous l'importance avec laquelle nous nous accordons à cette situation. Il est vrai que vous faites déjà un travail énorme et je vous en remercie, je suis très reconnaissant. Mais je pense que vous pouvez faire mieux, vous pouvez nous aider encore davantage pour pallier à cette situation. C'est pourquoi nous avons besoin de tout le monde. Je remercie aussi nos partenaires pour leur engagement.